Wayqipanaykuna llapallan wirqniykuna kay Perú suyupi huk suyukunapipas llapallakchiswan allin p'unchaykachun hanaqpacha Diosninchis aminchakusunkichis nuqaykupas ñataq Diosninchis palabranta apirikuspa kutirimuykuña chayqa invitamunkichis Diosninchis palabranta ñawinchasunchis Romanos capítulo 13 versículo 12 ñawinchaysunchis Dios Yaya Dios Churi Dios Santo Espíritu sutinpi 12 tutaqa ñan tukukapshanña ñan illarimunqaña chayrayku tutayaqpi hina ruwasqaykichiskunata wikch'upuspa k'anchaypi maqanakuna armakunata hap'isun. Diosninchispaq palabran maqanaykuna kay tutaymantan rimaykuanchis ñawpaqtaqa Roma llaqtapi llapallan runamasinchikunaman iñiq masinchikunaman apóstol Pablo chawpinta kikin Señor Dios rimapayashan. Kunantaq nuqanchisman hermanos rimaykuanchis nishanmi tutaqa ñan tukukapshanña nispa. Imamantataq hermanos kay palabra rimapayawanchis tutaqa ñan wawaykuna tukukapshanña nispa. Manan hermanos p'unchayamun inti lluqsimuqtin k'ancharin anchiy p'unchaymantachu. Manan inti chinkayapuqtin tutayan chaymantachu rimashan. Aswanpas kay palabraqa rimashan antes hermanos manaraq Diosninchista riqsikushaspanchis. Askaya kay pachapi hermanos Dioskuna karan. Manaya Dioskunachu solamente hermanos. Runaq ruwasqan runaq imaynachus qawarispa ruwarusqallan chaykuna karan anchaykunaman qatikuranchis. Astawan kay Perú suyunchispi provinciakunapi distritukunapi ima watakunapin chay apakuran año 1990, 92, 93 anchi watakunapin nuqanchisqa hermanos kay ñawinchispa rikusqanta hinallataq sunqunchispa munapakusqanta ima munasqanchista ruwaranchis fiestatacha ruwaranchis macharanchischa t'aqanakuranchikcha maqanakuranchikcha suwanakuranchikcha llullakuranchikcha invidiakuranchikcha imaymana clasita ruwaranchis imaginkunamantaq achiyunchis mamacha taytacha perdonaway nispa ampachaway nispa anchi ruwayllapiqa karanchis mana kay Dios palabran chayamaran chay tiempokunapi karanña chaypis wawqiykuna español rimayllapiqa karan campo llaqtanchikunapiqa distritukunapi provinciakunapi comunidadkunapiqa mana yaki español simita entenderanchikchu kunanña waqpanaykunariki entendipunchis kay español simita mayormente wawqiykuna campokunapiqa hasta kunankamapas quechua rimaynistachu yata rimakunchis munayta miskita rimakunchis entonces mana entendisqanchis palabrapita sacerdotekunapis willawaq kanchis aún mana hermanos willawaq kanchis español simillapipaschu latín griego chaykunapi rikchayqa imatacha rimarunkursu ma entendinchikchu pero maypachachus kay Diospaq palabran entendisqanchis simipi chayamun anchayraq entenderanchis entonces waqpanaykuna kay Diospa simin manaraq chayamushaqtinqa tutayaqpiqa kawsaranchis machaypi fiestakunapi huk Dioskunaman imagenkunaman k'umuykuspanchis awkikunaman pachatirraymi kawsan pukun kawsan imaymanapi nuqanchis q'utusqa karanchis anchiykunaya wawqipanaykuna tutayaqpi kawsaypi karanchis kunanñataq runamasi uyariqní mayqan denominacionpiña kanki aunque catolicopiña imapiña kanki chaypas kunanqa entendisqanchis palabrapi Diospa simin chayamun chayqa wawqiykuna kunanqa Diosninchisñaya rimaykuanchis anchiyta nin wawqipanaykuna tutaqa tukukapshanñan nispa tutayaqpi ruwasqanchikkunaqa tukukapshanña aunque manaña wakinkunaqa creenkichikchu kay palabrakunata chaypas hermanos mayoríañan kunan p'unchaykunaqa hanaqpacha Diosninchista riqsikapshanchis kay palabraq chawpinta anchiyta nin tutaqa tukukapshanñan ñan illarimunqaña nispa imataq chay illarimunqañari Diosninchis hermanos kutimunqaña hinaspa imaynanki intiq k'anchaynin kashan anchayna k'anchaypiña paywan kawsakusunchis chayrayku
tukuy laqayaqpi tutayaqpi kawsaqaykishkunata saqipuychis wikch'upuychis hinaspa imaninmi waqpanaykuna k'anchaypi maqanakuna armakunata hapisunchis. Kay Diospa siminña wawqiykuna panaykuna k'anchaypi maqanakuna arma espiritualmente. Tutayaqpi maqanakuna armakunari imataq escopeta, revólver, espada, chaykunarik. Entonces, que Diospaq palabrantan kunan punche hermanos llapallan Diospa kamasqa wankunaqa hapinanchis, estudiananchis, chaypin hermanos Diospa existanta riqsisunchis, Dios nistapas riqsisunchis. Muchas gracias panaykuna kay tinku kamallaya Dios nis palabran karan. Nuqaykuwanqa huk punche kamaña llapallan quechua rimaq runamasiykunawan.